Jednoducho je faktom, že takéto skutky sa stávali a aj sa stávajú v cirkvi. Nie je to nejaká vymyslená záležitosť, je to realita. Takisto väčšinou to ostáva v tichosti alebo v skrytosti. Ťažko sa o týchto veciach. A preto je veľmi dôležité, aby sme boli zameraní preventívne, aby sme pravdivo a otvorene o týchto veciach informovali, aby sme poučili tých, na ktorých je zodpovednosť, aby sme chránili deti a neplnoletých. Zároveň tomu všetkému majú slúžiť preventívne aktivity rôzneho charakteru, ako je napríklad aj táto výstava. V cirkevnom prostredí táto téma nie je neznáma, práve naopak je témou, o ktorej hovoríme a táto aktivita doplňa práve aj aktivity tohoto kurzu. O to viac sa tešíme, že to máme s našimi partnermi z Katolíckej univerzity v Lvove a ďalšími partnermi. Myslím si, že je to dosť originálny projekt a veľmi vzácny. Nielen preto, že obsahuje nejaké vedomosti, ale aj hlavne preto, že má tú umeleckú stránku. Takže aj tá výstava, ktorá bola dnes prezentovaná, myslím si, že je to oveľa ľahšie a prístupnejšie, keď sa počúva ťažké témy a môžem to aj vnívať cez umenie, cez kresbu, cez nejaké symboly. Насправді мистецтво може про це розказати будь-кому навіть будь-якому куточку світу. Власне, цього ми хотіли добитися. Знайти таку мову, як можна загальними фразами і загальними символами, таким дуже-дуже простим начерковим малюнком говорити про дуже важливі, серйозні теми. Ця виставка і презентація відбулася саме на рівні академічних спільнот, співпраці нашого Українського католицького університету, Центру гідності дитини і факультету богослов'я університету католицького в Роженбергу. Я думаю, що академічні спільноти – це ті, які, власне, через освіту впливають на те, щоб дитина чулася і була в безпеці.